Hello, hello guys, ki jan nou ye sa kap fet. Bienvenue sou channel mwen. Sa fe lontan ba pou son ti video pou nou. Non mwen se Listan Boubouin, si se pwemye fwa wap gade m. Aswaya, mwen just pote yon ti video ki pap tro long pou nou. Mwen fin ben, mwen bral pase gwen nan cheve mwen di, mwen profite fet ti video sa pou nou. So, mbral komanse. Toujou ap use menm prodwi yo, ki se prodwi Reality. So, men liv lan, en fait, sa se yon nan liv yo. Men toujou use sa. Mbral komanse, paske video a pap long. Li bon pou nou pran soin cheve yo. Nan mouman tout moun nan karantene sa. Tout moun yetan. Se profite. Se pat kon baye cheve yo. Ti tan yo merite a miz ami. Profite baye yo. So, mwen montre nou tale ki long de cheve mi yetan yi. Nan espas de tan mba mete video. Sou pou abone a channel la, fek sa. Ap bien kontan. E mersi a moun ki abone deja. So, prodwi Reality yo telman bon. Mwen konseye nou se nou pou use yo. Mwen met sou Facebook nan joun page la, se Nana Natural Beauty mwa. E pi sou Instagram se Reality. Map mette nan yo an ba video abon pou mwen ki ta reme bien prodwi sa yo. Pou bien av gade sou page yo. Pou mwen wè kom si ki yo fe. Paske baban manti vreman. So, yon pou pase di lan. A cheve an bon masaj. Yon fini. So, la prochaine fwa, ma pote video pou nou. Ki apre interesan. Toujou pale de cheve. Ma ven prezante nou prodwi. So, kon yon la mbral nite bonen. Mbral nite bonen. E pi, ma pre pou mbane. Mbliye montre nou ki lon kèr cheve yo. Mwen ba montre nou. Nan espas te tam pa mette video. Mette video nou ki montre. So, mwen bien kontan ave nou. Ay, so pa bi abone a chanel la. Nan pou yo encore très bientôt. Bye!